Hello, konyak sim new simbalan. Especially this area, hai Mon area, watching area, numan ong wanda, Longchang village, hai El Hongnya, ane Longchang town. Si yang atau lam na ma. Kalap yang sem mai sem yang orang ja. Ohio si nyau yikim lak na sau si sanga yikim lak dau jing na. Atau Longchang hai dau teman ngok bu nyui ma. Kalap ying nang ong lak jing na. Atau sing na tam nang. Nyuya Longchang town yup nok mai mengolak Pioneer game atau tau jaga jing how fun dom ngonang blue hin counter atau nyui ngolak ana khalap jajan ing laka hadung ngonang bu lam na ngonang ja tau hai chingmai lam ninga yong bulan game bulan au hiyo yong bata dai khalap kha mai ngonang bu nik yisigama angi mai hangui nang ja khalap kha mai jing yang ong lak jing na atau sing tam nang nyuya sa nam no palan nai so san palan atau ma arrange na mang lak jing na atau ling nang bathroom ai urino wang ngok lak khalap yang sem mai ba atau mi yang da lak jing na atau sing tam nang mai nik pa ye taulak khalap kha saha atau Longchang village new Longchang town El Hongyu sayang convention ong balan convention tai tem ong balan kelab yang semยิงลักเนี่ยในตัวเรื่องไม่หลักจริงเนี่ยใช่หลักจริงลิงกูจ้าแต่ใครมวยลานหาตัวไม่ยงใครจะหาตัวลานแข่งตำแหน่ง thank you atau town pasung mana atau Longchang village pasung mana ông gì yang bukti ya anh như bucin tim tay orang jauh ok bucin tahu aja yuk nyuya hadong orang ja atau blue hin counter om orang bu pastor atau El Hongnya fellowship pastor ngonang iyo ngau changau gulak sama tinggi hello new youth Longchang youth town youth ngay ni bucin ne punya youth convention tay dem tui show chừng này sẽ mana ada tui lưng ada dan nyui mana tau khai sa yang bu kia kari meng ateng bu sigama alam ja sangchi bu ngai kama demanda ibum oklak ana atau Longchang ka tok man kai se sau yu chi pe atau kem lak chin nang kai ana ok pusin na si nyau yang li ta kem oi chi aboi okay chingmai lam ninga atau nyui ma toloi mai yang minute nga chi aboi ni chi aboi toloi mai yang ong ya o subu atau Longchang jing mabu numanda atau sing na tam nang thank you